ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yari ifite umukino yagombaga gukina na ekipe ya Matare United yo mu gihugu cya Kenya, nk'uko twagiye tubibatangariza hano muri TV2 Sport. Ku munsi w'ejo ekipe ya Rayon Sport yagombaga kuba ikina uyu mukino wa gicuti iri gukina na ekipe ya Matare United. Ibitego 3-0 nibyo byabaye ikinyuranyo cyo ku munsi w'ejo mu masaha yo kumugoroba. Umukino twe twabatangarije ko uri butangire ku isaha ya saa 12 zo kumugoroba. Ekipe ya Rayon Sport rero byarangiye itsinze ibitego 3 ikipe ya Matare United kubusa, ibitego 3-0. Turagarutse rero tuje kubagezaho bimwe mu byagiye biranga uyu mukino, udushya twagiye turanga uyu mukino. Twe twababwiye ko abafana ba ekipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo baratombora imyenda y'abakinnyi bakinishije muri Sekafa Kagame Cup 2026 bayitwara. Ku munsi w'ejo rero bayitomboye, ndetse abatomboye banayihawe ntacyo byasabwaga buretse kuba waraguze itike yo ku mukino wo ku munsi w'ejo. Abafana bari bemerewe kwifotoreza ku gikombe Rayon Sport yatwaye cya Sekafa Kagame Cup 2026. Amakuru nabashije gukurura nuko kwifotoreza kuri icyo gikombe watangaga amafaranga y'u Rwanda 5,000 kugira ngo wemererwe kwifotoreza ku gikombe ikipe ya Rayon Sport yatwaye itsinze ekipe ya Gohomaria ibitego 2-1. Nyuma yaho Sekafa Kagame Cup irangiriye nibwo ekipe ya Rayon Sport yongeye kugaruka ku kibuga, ndetse yongeye kwiyereka abakunzi n'abafana bayo. Ndagira ngo murababona hano kuri screen ba Rayon Sport, abafana ba Rayon Sport muri kubabona. TV2 tuba twahababereye tubereka ibintu byose biri kubera ku kibuga, yaba mu kibuga hagati ndetse n'udushya tuba twagiye tubera hanze mu bafana. Aho hose twebwe tuba tuhababereye. Ekipe ya Matare United ku munsi wa mbere yari yatsinzwe n'ikipe ya APR. APR yitsinda igitego 1-0, ariko iyi ekipe ntago yemeye intsinzwi kuko yavugaga ko ekipe ya APR yayitsinze igitego cyo kurarira, bari baraririye cya oruje, ariko kubera ko ngo ari APR barayihorera, irangije itsinda igitego. Ekipe ya Matare United yarongeye ikina na Gorilla, ego, hanyuma Gorilla itsinda nanone Matare United. Ku munsi w'ejo rero yagombaga kuba icakirana na ekipe ya Rayon Sport, cyangwa se nushaka uyite Murera, nushaka uyite Isaro ry'Inyanza, nushaka uyite Gikundiro cy'Abanyarwanda, nushaka uyite Gikundiro igira amazina menshi nayo hari igihe kigera ikancanga rwose. 11 umutoza hari ingingo Francis yari yabanje mu kibuga, mbibutse yari yakoresheje ekipe ya kabiri. Mwizamu yari yabanjemo Yves Mugisha, muramuzi, ni umuzamu wa kabiri, ni umwana w'umunyarwanda, niwe wari wabanje mwizamu. Muri defense yari yakoresheje Didier ndetse na Matumana, nibo yari yahisemo gukoresha kuko ni ekipe ya kabiri, ntago ari ekipe ya mbere. Hanyuma muri axe central yari yabanjemo Fabrice murabizi ko ari kapiteni, ndetse
Didier Ndayishimiye, abo nibo yari yashyize muri axe central. Mediane yari yashyizemo Christian, hanyuma yari ari gufatanya na Fabio na Tambwe Gloire Ngongo. Abo nibo bari muri Mediane. Uruhande rumwe rwanyuragaho Zuber, hanyuma urundi ruhande rukanyuraho Boris Benu. Bari kwatakisha Mubaraka, niwe wari umwataka wo ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo rero ekipe ya Rayon Sport yatangiye imeze nkaho ifite imbaraga nkeya, ukabona iyi ekipe ya Matare United ahubwo irimo irakinana abasore ba ekipe ya Rayon Sport, ariko Rayon Sport nka ekipe imaze iminsi iri mu bihe byiza, nka ekipe yifitiye confidence imbere y'abafana bayo bayikunda, bayitaho uko bwije nuko bukeye, ikajya igenda idomina, ikajya igenda inyuzamo igakina. Umunota wa 36 w'igice cya mbere nibwo ekipe ya Rayon Sport yaje kuba itsinda igitego cya mbere cyatsinzwe na Boris Benu, hanyuma igice cya mbere cyaje kurangira ari cyo gitego kimwe cya ekipe ya Rayon Sport ku busa bwa ekipe ya Matare United. Igice cya kabiri bagarutse n'ubundi barakina nk'ibisanzwe, Rayon Sport ikamera nkaho iri kufite intege nkeya. Mu minota 65 70 nibwo umutoza wa ekipe ya Rayon Sport yaje kuba asimbuza umusore witwa Eritatu, yinjira mu kibuga. Eritatu muramuzi, yitwa Iradukunda Eritatu. Muhoza Daniel nawe yaje kuba yinjira mu kibuga, hanyuma n'umusore witwa Asumani nawe yinjira mu kibuga. Ekipe ubona yongeye kugarura ubuyanja, yongere kubona ubuhumekero, kubera impande, murabizi ko impande za Rayon Sport nizo muri iyi minsi zikora cyane, hagati ntago bakunda kwakoresha cyane. Bakunda Rayon Sport iri gukoresha impande cyane kuruta uko bakoresha hagati, ko banyura hagati bajya gushaka ibitego. Hanyuma rero ku munota wa 81 ubwo ekipe ya Rayon Sport yaje kuba yacumbitse imbere y'izamu rya ekipe ya Matare United. Ku munota wa 81 nibwo haje kuboneka corner yaje kuboneka, hanyuma Eritatu arazamuka ajya kuyikata, ajya kuyitera. Arangije Eritatu atera corner yijyana mu izamu. Yateye corner yijyana mu izamu, nta mukinnyi n'umwe uyikozeho, ahubwo umuzamu bwe niwe wawishyiriye mu izamu. Yayiteye irazamuka ijya mu izamu, rwose umuzamu agwana nayo muri file. Nuko birangira ekipe ya Rayon Sport ibonye ikindi gitego cya kabiri. Mbibutse muri iyi minota 80 ishyira 81 abakinnyi ba ekipe ya Rayon Sport, yewe nako abafana bari bihebye, bari kuvuga igitego kimwe kuri Matare ni igitego gikeya, ntago iyi ngiyi. Ariko murabona igitego cya Eritatu uko cyagenze, yayiteye yijyana mu izamu, umuzamu yayinjiranye nayo muri file. Abafana barishima, abafana baranezererwa kuko babonye ekipe yabo itsinze igitego cya kabiri, bahita batangira kuyigarurira icyizere
aravuga ati burya byose birashoboka. Ku munota wa 84 ushyira 85 nibwo umusore witwa Muhoza Daniel yatsinze ikindi gitego cya gatatu. Umukino ugiye kurangira, Asumani umwataka wa Rayon Sport atera poto, umupira uvamo. Yateye poto iyi kipe. Ubundi mbibutse iyi ekipe yari gukina na ekipe ya kabiri ya Rayon Sport. Iyi Matare United yari gukina na ekipe ya kabiri ya Rayon Sport. Bivuze ngo iyo aramuka umutoza Haringingo Francis yaramuka ashyizemo ikipe ya mbere, iyi Matare yari kurya ibitego bigera nko muri 7. Ibitego 7 yari kubirya rwose. Nge nari mpibereye nabibonye. Sawa, murakoze, muze tugumane hano kuri TV2 Sport. Bye bye.